Te taklay bisi katali pila nirokno saklay mengkuma hai kulaiga. Kalama kok sadamai tunggu hai bani pia pila kaisa kok sadranai puni pore nirok lugu rok jes singna musuman sina musumani rok rok lai pinai. Get ini ang so kok san kamani kamu hai. Tabak seng budget session nunggu tunggu. Sini central government budget session o budget ni pore tipen khaiga sini o ti prahas ni lugu ta sara Bharat Borsho ni lugu. Bus tanggo busuk seng sak bai thang basa manai. Besok jaratai beseng sak no subui rak rogui ti samanai a budget ti upor joto depend khai inke o budget ni sakawo kisa kok sajaknai sungjaknai lukurok ni one shot mung sungmung dong mani bagai nirokno kisa okok nok nanai kaka gramin bikas para hamkrai ni bagai kami hamkrai ni bagai temaro zakha urban ni bagai shohor ni hamkrai ni bagai temaro zakha unemployed youth ni bagai temaro zakha Kebangma je desno kerak haiti sanani borok rogno kerak haiti sanani samungranani te desno unnoti haiti sanani bangai manufacture servicing industry aborogno khanyani bangai bahai bai ke khaijaka aborogno sang khnakha engka poila angje khnagai chajak mani no sagranai koni pore tini te tama komi bono busanai sengnu khawar jagawo kebangma sini berui sikla te serai aborogno samurona ni bangai sini kamigo tongnai rural je development hoimana abono rona ni bangai ajagawo kebangma scheme ba system to bojaka arni bisingo seng sini central government ni budget ni no hambai marana klaige je berirok specific berirok ni bangai berirok no arthik rang paisa dik diagi borogno sak bai thang basa manani khanya ni bangai borong ni bangai be berirok ni extra budget khlaijaka ba budget session to bojaka planning te unemployed dong ni bagai beto bojaka oroni bisingo ang joto ni slai khna thokja kumani khang khangke manufacture te servicing no sara india no te be kusu khetlangnai ni bangai kok sabjaka abo belai kaham sai positive sai sini bangai tani khangka tripura joto ni slai ungklok laijak India ni joto state norong khang khangke 20 sal jeng bini sai ungklogo 20 sal pise India ayo Tripura Bharat Borsho ni joto ni state ni sai India hani sengroi nai khang khangke India ni joto state ni 20 sal Tripura rajyo nika a Tripura rajyo 20 sal tani bangai klai khangke sini planning krei sini kono strategy planning krei government ni thaniwa sang kaham proposal krak romaya government side ADC government be kaisa proposal kerak romaya state government be kerak proposal romaya tabok nukjak mane te buana ma singsa 16 finance committee tabok si meeting asobai tumu bopro meeting asogoi bopro kok samnai table khlai ar thangai budget session hanai tabok si kok salai tumu uskang miani simi budget session Delhi parliament asogoi declare khai tumu boro busuk sabani bahai nang boro busuk na Angkara tiprani hade hai kena asaklai jago susogoi kena abrono sakangke tamonai dasima singsa hai eka jepro bui phai ring phai gi sajaga aprosi salai sini tipra hani tong ni kok sang saja abni bangai jepro sini tipra hani omo hai sensible jepro sang planning project kaham kena gai India government ni thani go sang prostav proposal roma ke abono study khai borok abni pore se table parung isi a budget session hagi eka a jaga wa hai bani Jauh budget session sengrohwani besok jora kaham te besok salai mung kaham besok sap mung kaham nang piaba abo wana masingsa orot salai tongo ayang saklai tongka engka abo tamu sidai buno wana masingsa de honai tamu honai buno aja go besok jara te bi include na india abni nahar mung hasan tabo ko ke haisi seng je or nigo lukmani there's no industrialized manufacturing khayani te servicing rona ni bangai je scheme rok je rojak mani MSME no bises klai garo ni first engine ni saklai jaka abo belai ke kam ko MSME ni through te there's no sung manufacture bari rogani te servicing rogani borok rogno unemployed rogno income generation rona ni business sector bari rogani abuni kaisa first engine nungkha chini nung sunglu karo jaga MSME kok samani jata sini Nirmala Sitaram ji samani go Angka ajago sengno kaje age 5 crore joratoi arnigo rojagu loan dor gojagu business sector klongnani bangi industry klongna manufacture klongnani bangi taklai ke ta saja karo 5 to 10 crore o 10 crore ni bisingo sana step by step thanai boro 20 crore joratoi rojak nai
अमते है खलागी साखलाई जखा बेलाई कहम को अकताओ MSME की इंडिया नि दिल्ली कैसे रे मनाइबा हाया जो तो स्टेजो न MSME नि कैसा ऑफिस दं फियाबा त्रिपुरा हावो जों जे MSME ऑफिस कैसा दंमनि आबनो सिनि त्रिपुरा सरकार बुसुक जरातैबो आबनि बिसिंतै बराव गावनि थानिगो रगै मानखा रोना रोंखा आबनो साखांके बेले वाना मासिंसा सिनि बराव MSME सिसिया गोबां मास दंको ताबो कयेकटा दिनो थांनाय बोसोरनि सिमि TRPC नि इंगै MSME बाय गथागै सामन खायतानि से MSME को खरां ससंखानां वाना मासिंसा इके ताबो अमते हायके फेसिलिटी रोजागै जेता दंमनि आबनो बसंनाना रोंया सिनि नांमाना बसं साहना रोंया आबनि बगैनो सिनि अफ बजेट सेशन लोगो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन नि बजेट सेशन दो जुदा खलाई फाइमानि लुगियाखो नॉर्थ ईस्टर्न नो डेवलपमेंट खायनानि बगै दुनार नि बिसिंतै गोबांमा तमसनै प्लानिंग प्रोजेक्ट नाजागै रोडसागै इके तिनि अ बजेट सेशन जों नॉर्थ ईस्ट नि कुनो बजेट नि स्पेसिफिक जे प्लानिंग आबनो लुगिया आबनो वानाबा सिंसा कियाबा जों जे बजेट रोजागमानि आबो सारा इंडिया नि बगैबा आरो जों आबनो नानानि रोंना नांनाय मा नानाय आबनि बगैनो जे इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग नि जे अनएम्प्लॉयड दंगाय दं अ त्रिपुरा हास्टेनि जतो सिखला बोरै इंथों सरायिंथों 8 पास नि सिमिनो क्लास 8 पास नि सिमिनो नों खरकसा नुनानानि तमने कैपेबिलिटी नै रमजां जा 8 पास नि सिमि बेकारा सब दंनाय ए अपर ग्रेजुएट जे सकफानो पोस्ट ग्रेजुएट थाङै बेकारा सब दंनाय निरो मैन्युफैक्चरिंग नि बांगै ट्रेडिंग नि बांगै ते एंटरप्रेन्योरशिप नि बांगै जे साग बाय थांबा जानानै आत्मनिर्भर भारत नै सेल्फ रिलायंस नै बसक मुदि जि खाब्रुं दं इनके अ साग बाय थांबा जानानै आबनि बांगै गोबांमा स्कीम गोबांमा प्रोजेक्ट गोबांमा डिपार्टमेन्ट नि बिसिंति दं आबनो जों काहाम के सिरोमाया जों काहाम के आबनो नाना रोंयानि बांगै जों आजागाव सबिमाया एका सिनारो कुटी कुटी बजेट बा स्कीम ओ क्लाइ दं जों बनो नामाया किसा मासा नागै तम हसिनाय सिविल हामिया को हाई हामिया को हनै थागै मा पाइ आबनि कुनो काहाम के सालायै आबनि बाहायके जों उत्तरं नै आबनि कुनो प्लानिंग प्रोजेक्ट रिस्टेट नि जाय हो इके जों माना मासिंसा नुकमानि का हाय जिनि जे हमारी रोजाक दंमानो नानानि जों रोंया ते आबनो सागै तेबो तम हसिनाय तिख्लायनानै प्लानिंग बो गरै ताबो जे फाइनान्स बजेट जे साजाकमानि आनि बिसिंगो त्रिपुरानि बांगै बुसुक जरातै बसं आर जागाव हासुमै बुसुक जरातै तो माने जेता तंमानि आबनो सर जों बुसरातै इमप्लिमेंट खाइमाखा जेता संमान माने आबो जनो जों बुसुक जरातै बरगनि हामारि गो लांमाखा रां पाइ थाङो जे फाइमानि किन्तु बरगनि हामारि बुसुक सपायका आबनो काहाम के जों बुसकांगो तेबो सुक्रुबै सामगो फनांना नांगो इको सानाय ताक्लायनि बजेटो जे kaham je budget ni saklai ja mungo dirok jotono unemployed youth ro buskang ago phaidi manufacture training te entrepreneurship ni bangai bises khas khaigai ani bai thangni je initiative namani bono nelo sanganai rubber ni bangai or jaga go tabo CFC rubber ni ngai te traditional garment ni CFC ngai duita CFC already some discussion khaika abo MSME ni through te MSME ministry abono ronai mugo sekha जों आबनो नानाय दाबो आबनि बाङै बरक गोबां मारनि वा हाजार बरक ना आरनिगो जों सानमानाय ते इनकाम जनरेटिव नाय और जगह नायनि काहाम के राबार सेकेंड लार्जेस्ट त्रिपुरानि किन्तु आ सेकेंड लार्जेस्ट त्रिपुरानि कोनो आरो जगह मैन्युफैक्चर करै जेमन जों बांग्लाव कैसे प्रभाव नको दूध फालै दय जाग ना दूध बेसे दय खाय और राबार और नि प्रोडक्ट रॉ मटेरियल्स और त्रिपुरानि सी किन्तु और राबार में जों फालै टिउ पायर आबार जों तां खायफि आबनो आमदानि खायफि पाइफि हैंड ग्लव्स जों फातानि न हागु राबार जों फातानि न हागु इके और मैन्युफैक्चर खायके और इंडस्ट्री खायके आरो अनएम्प्लॉयड बो साममासिनाय ते और नि राबार और नि इंगै फालखांखांसिनि इनकाम जनरेट में रेवेन्यू बारेनाय इके दुई साइड नसिनि कहा स्टेट रेवेन्यू बो बारेनाय अनएम्प्लॉयड बरनि एम्प्लॉय मानाय ते जों कहा क्वालिटी CFC सेंटर तो केता जों कहा क्वालिटी देश नो रबर प्रोडक्शन सार्बि रमानाय अमंखा नंबर 1 ताव फर्स्ट इनिशिएटिव ना हाजाखा आं दुइबार सासोगु मिनिस्टार बाय बनि परेखेनो बरक अमनो गसेखा ता मिनिस्ट्री होइते दुइबार जों मीटिंग खा आबनो ताबो जों DPR होबाय खेनो आबो सिनि फाइनल नङै फाइसनाय त्रिपुराव कासे CFC सेंटर नै फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट नि रबर CFC सेंटर दै त्रिपुराव कोनो आलका CFC सेंटर बो जों ग्रिखो बेलायके वाला मासिंसा गारमेन्ट ट्रेडिशनल गारमेन्ट बम खेलखे रिगनाय रिसा निरो जतोनि खानाखा जे प्राइम मिनिस्टर रिगनायसन इबायनि जिउटेक खायरखा GST आ जिउटेक माने न जियोग्राफिकल आबनो आइडेंटिफाई खायरखा ओ रिगनाय रिसा पार्टिकुलर त्रिपुरा हानि आबनो बैते कॉफी खाइगे आबनो बैते आबनो मार्केट खाइमिया
Kasi na ori gnai disa triprahani kan ka o triprahawo abani production ni industry abani machine abani manufacturer abani tamasnai beneficiary jot orani go taya tunna kabang ma samgamo abana bus traditional garment je tu GUT kan sini ora kabang ma borok kri gnai disa chomung kamung sini sinimung a sinimung ka thangnar gani tei sing sara abana ti sanani tei o sini a sinimung ni bising ti sini borok no samung ranani abano tagui kanai phalai income generate khainani abano ni bangai se rignai disa ni bus CFC saka abano bu borok saka ronai abni banga a kaini CFC center ti prago fast ngai abni bangai belake khatuma singsa India government sa sakari tongo je manufacturing state kune engkhang abana sentang initiative nai tomani o initiative jo to borok jara rignai disa tag nai kami ang media ni bising ti saklai jaga sini rignai disa tag nai kerengmang phiao rignai disa no seng tagui seng abano no seng tapasne economic life bot langmaya hai ta kha phalka wai su paije ka paije abo bai boni tapasne livelihood ni kaisa samgo phnangmaya Ika abno seng tabo or CFC center khai kan ke je tag nai robno seng tag nai bangi bono rizak nai bono seng beton ro wesi boni service bono seng employer sitlang maha bono seng tag nai bangi si bono seng lease khai bono ar tagri romani seng tag nai boronai tagri seng mani bananai kaham quality seng tabo yak bai sitag le o yak bai tag mani bai tabo industry asken technology asken development kha dunia tabok seng yak bai tak khangke salbu seng machine bai bu tak man o machine amati hai development thangka je machine je seng risari gnai bumul tongmani khomtoya ko tok tei ko tamnai thaiplo buat ko abani machine design khai gai a machine no snaro khake a design mo de khai ge gon tawo si bus kom khanai sini rignai disa o je tak nai bono o machine no ronai abani idea bai no o machine no setup khai janai omo hai kis CFC center khai jagani thangai dum abni bagai sini o yak ni tak mani loge yak ni je design no machine no buto bogoi machine bai klai kabang production kom jora bai kabang income khai manai te sini tradition bu ka thang tongnai te borok ni income generation bangai omo hai ni bagai se garment tradition MSME ni anda te duita tabok sini o process already solai tungo already central government abono corona ni bangai kokrak haikha abono sung joto hamari nalanya ni bagai dirongno o hamari 2025 omo 24 ni sini sung sene mani abono dirongno saklai jak boni bagai o budget session o je sung saklai jak mani aro nana ni ringa nangai nana ringyang thangke mungsapa numaya bai romana sana nana ringya sak sangi to snamai namaya na namaya sin dofa o tin prahas teri boro abni bagai ne unglogo pisek lai abni bagai joto ma saga je budget session o je declare khaimani bisingo sung khatung jangai botongo baksa jaga khang ke sini north eastern region ni bangai specific budget refinancing MSME to as a whole India ni bangai aro go sung tahonai tiklai mananai ika tabok sari thangmani ka haite kaisa regional communication ni bangai flight ni tamasnai airport te bari pinai regional communication onai thirprago sung busuk jarati nang busuk jarati sung abono samu phanangma abrong ni tei busuk jarati state government ba district government kuno proposal le tongkre abrong sakri संगिरो नागे संग संग सिनी जे फ्लाइट फेयर जे मोरक मानी सिनी त्रिपुरा हारि दिल्ली थांगो मुंबई थांगो बेंगालुरु थांगो कत जायगा थांग किंतु फ्लाइट फेयर आसखेन मोरक आबनो आं निजे ससिका एज ए चेयरमैन जे सिंडिया तोफ्रो सिनि लास्ट नो मिनिस्टर तंनाय जुदि आदित सिंडिया नो सिका लेटार होबाय मनि परि बसाखा जे अबो कंपनी नि यागोसि आबनो जों ओ अथॉरिटी नो जों रहरनाय फियाबा बरक अबनो kaisa limited kaisa fix okeroli jeta sing asa haksal kuri area develop area ni borok se jefa rate thaman sing urgent emergency ta khake 20-30,000 35,000 soglai bosu shu khake apni bangai o flight fare obo limited tongtho regional communication ang welcome khaige kintu flight je fare abo borok ni fare thing public fare thing abo bo sini proposal sohojak abno state government DC government ok mungsa kok se string to abo sathung abo jo to ni site tigine thanganan ge regional communication sing sinoro bo thung jeng naige ti regional communication ni bang already budget of phaithaka kintu regional communication ta sini tirprani bangai kam planning project of abno sing salaigani nang number 1 salaijan bo ti salaijan nang ikamni bangai sing je core rock tabok sing je tax bo sing nai farmer ni bangai bo sing nai ta farmer ni বিশেষ khalaigi je tax rog 0.3 rok lang 0.4 rok lang jaka a jaga sini kri rog ni bangai aro jaga busuk labu badungai ika a jaga busini borok rok kuno kaham ke wan so goi abon study khaigai sengje boi be baksa busuk jaratai thangi manai tabo sengje to aro ni gon no je
5 crore to 10 crore manai STS ni bangai kaisa specific subsidy tongo o subsidy ro sang bosu jrate suma kha bosu jrate abro sang tei manani na abro kuno financial planning project na ADC government theke phai na state government theke thang aka je borok ro obono nagi rhana ni nang abro je pro building 16 finance commission ni phai apro se buru phai enka saklai stomkha enka amti hairo sini kebang ma komjuri di karone 20 years buini che pise enka je borok samanai rok bo a jaga wo sobiya samai rok जों तामसने पिसे क्लाइ मा दं फायदा जायखौ एके जे साख्लाय जाखा जे रजाखा आबनो पताव नानानि रोंना नांलायनाय जे साख्लाय जामनि काहाम जों कखनाखा आरो बिसिङो जतनि स्लाय एमएसएमई नि अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट बाबन एनाउंस खालाम फार्स्ट इंजिन इंडिया नो देश नो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खायतबनानि बागै चिकन चिन स्टार्टअप फर्म खायनानि बागै एंटरप्रेन्योरशिप तय फैनानि बागै उद्योक्ता ताबो जों सिनि बर खरबसो बिजनेस दं खरबसो कंपनी दं कसिग्रै उस गावत नुखा 16 फाइनेंस कमिशन इंडस्ट्री नि होइते कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नि होइते मीटिंग दाखब जाखा आरो तमा नो खमाने नायनायखा लिस्ट नायनायखा खरब साफानो ताहसनै ट्राइबल नि कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कसिग्रै थं प्राइनुखा जे फातानि बाक्सा दं अदर स्टेट नि किसा स्टेट नि दं एका स्टेट नि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रंनि काइसे मीटिंग खा एका राबार नो तो यार कोनो डिस्कशन करै राबार नि कोनो प्राइवेट लिमिटेड काइसा कंपनी बकरै यांने त्रिपुरा हागो 80% যারা গ্রামীণ অলরেডি বিসিং যারা এসটি বড় 80% বড় রাবানি উপর ডিপেন্ড খাই তাবো নিরা কইতাছে এখান নাইসিং নাইদি কাইসা কামিও যদি 100 ফ্যামিলি দম খানखे और 70 তো 80 ফ্যামিলি যে জায়গা গনা বড় রাবার কিসে তস্তম আর রাবানি উপর ডিপেন্ড খাই বড় ইকোনমিক্যালি কিসা সাউন্ড রইতো একা আমাদের হাই যে ইকোনমিক্যালি সাউন্ড রজানাই ও যে রাবার নতই ডেভেলপমেন্ট আরো ফান্ডস তাহলে বাজেট ফাইয়া মন আমা সিসা বাতিরং Panika tula utpadon ni bangai si budget session of fine. Deso tula utpadon kanya ni bangai. Kintu rubber tak des no si rubber sang service roi tomang. Des no si sang rubber production omang quality rubber omang. Abro budget session of fine. Tani bangai Tripura state government ni abani initiative krai. Tripura state government ni abani proposal krai. Zeto Tripura government abani initiative na gai tamosilai interest na gai central government na agam jodi horsak tong khan khe. Rubber ni bo o budget session of fine kamo tula fine tei. Kali kaya tula Tripura go hago seba khaisa rai bus khaisa mane dosale seba khaika rabale khaisa ai tongo abno tese जों खाइबानि मबो मानथगो abni bagai u raba dong tei khisं khaisa kia abono nukjago Tripura government ni ba Tripura hani Tripura ni borok rongni mindset bus tola go tongko eke je borok mindset gna rabro ke samgo subuya samgo hor jagia kesarang gana ge ada pa bai dopa khachik lagi kabri lagi khaibanai borok kemne sobulia khaibe rora asobai tongka omai klai dopa uklok ngui emang dopa sisadi kasadi je mama munana sidi samanai borongno buskang romdi ke buskang sobai heke o bisar pise to mani sara jibona bisar pise dikna hamai joto